بار دیگر سلام بیننده عزیزی رادیو آزادی. از هر یک شما معذرت میخواهیم چون تو چند دقیقه است که ما با مشکلات فنی نقطرش با مشکلات اینترنت روبرو هستیم و متاسفانه این مشکلات به دست ما نیست و بار دیگر به شما فرا رسیدن باز یک جمعه مبارک را تبریک میگم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که باشید صحت و سلامت هستید و گوش و هوشتان کاملا با ماست و خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو بشنوید و در جریان تحولات مهمترین باشید. شالای گلخوجه هستم بار دیگر در روبروی شما و حالا ساعت با وقتی پرگ 7:12 است و من حاضرم که برای شما خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو بگویم و متاسفانه طول چند روز اخیر خبر ناخوشی هست که شما هم البته در جریان هستید. منظور من حادثه قتل هویدوی 5 ساله است که ما در برنامه خبری 3 روز اخیر در رابطه با این قضیه برای شما گزارش هم پیشنهاد کردیم و ظاهرا در قضیه این جنایت بازم بعضی از نوگانی ها هست، از جمله خبرگزاری روسی روزبالت از قبل ریاست امور داخلی ولایت مسکو روسیه خبر میدهد که رهبران ریاست امور داخلی شهر سرپخوی مسکو به جوابگری مأموری کشیده شدند. به قبل نام برده معاون سردار این ریاست رئیس بخش حفظ ترتیبات و دو خادم این اداره که زمان ارزیابی شکایت ساکنان درباره مرد شبهه برانگیز در میدانچه بازی کودکان ایفای وظیفه میکردند برکنار شدند. تاتیانا پترووا افزوده است که سخنگوی پلیس مسکو میگوید بعد بازگشت از مرخصی سردار پلیس سرپخوو هم از منصبش محروم می شود. هفته روان دادگاه سرپخوو الکساندر سیومین را با عیب تجاوز و کشتار دختر 5 ساله تاجیک برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. طوری هم شما لکه آگاهی دارید هویدو تیلازاده 5 ساله روز 20 ایول از نزد میدانچه بازی محل زیستشان ناپدید شد و صبح 20 ایول جسدش را در داخل یک بارخلطه ورزشی در کنار راه آهن در نزدیکی خانه‌شان پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی بعداً از منزل سیومین ایزی انگشتان و دیگر نشانه‌های هویدو را آشکار نمود و جسد هویدو را روز 26 ایول در کلوب به خاک سپاریدند که شما هم میتونید این جریان به خاک سپاری و هم انتقال جسد را از روسیه به تاجیکستان در سامانه ما و همچنین در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی تماشا کنید. واقعا تو امروز هزارها نفر، میتونم گفتن صدها هزار نفر این گزارش رو تماشا کردن. خب رو میارم به خبرهای دیگر و این هم وابسته به تقدیر کودکان تاجیک است و بازم در روسیه حکومت تاجیکستان 3 کودک را که مادران مهاجرشان در روسیه از آنها دست کشیدند به وطن برمیگرداند. این کودکان که در توالخانه‌های گوناگون روسیه نگهداری میشدند قرار است شام 27 ایول یعنی امروز به تاجیکستان انتقال یابند. یک منبع از حکومت تاجیکستان دیروز به رادیو آزادی گفت مادران نوزادان با دلایل گوناگون در توالخانه‌ها از بهر فرزندانشان گذشتند. این منبع گفت که چند شهروند روسیه طلبکار فرزندخوانی بچه‌های تاجیک بودند ولی سفارت تاجیکستان راضی نشد. مقامات میگویند بیشتر زنانی که از فرزندان خود دست میکشند مهاجر هستند. در سنت‌هایی که به اختیار توالخانه‌ها گذاشتند سبب دست کشیدن از نوزادان را نداشتن شرایط خوب برای نگهبانی کودک عنوان میکنند. بر اساس قانون‌های روسیه در صورت دست کشیدن مادر از فرزند نوزاد اسم او را فاش نمی‌کنند و این عمل هیچ جوابگری نیز ندارد. در این صورت مقامات محلی به سفارت کشوری مادر نوزاد مراجعت می‌کنند. تاجیکستان در گذشته در پی چنین مراجعت ده‌ها نوزاد را به وطن برگرداند و مقامات روسیه پیشتر به مطبوعات گفته بودند که از همه زیاد زنان مهاجر زادگان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان از نوزادان خود در توالخانه‌ها دست می‌کشند. آنها مثال می‌آورند که در 10 سال بیش از 100 کودک تاجیک به تاجیکستان انتقال یافته است. گفته می شود که اکثر زنان مهاجر تاجیک در روسیه در وطن شوهرانشان طلاق گرفتند و برخی از این زنها با دیگر مهاجران آشنا شده رابطه عاشقانه برپا می کنند و نتیجه های این رابطه ها گاه باعث تولد فرزندانی می شوند که جفتا انتظار ندارند و بالاخره این کودکان هم تقدیرشان نامعلوم باقی میماند. خب یک خبر خوب هم داریم. شرکت تاجیک ایر شروع از فردا پروازهای خود را به شهر بوستانی سمرقند آغاز میکند. از دفتر مطبوعاتی این شرکت روز 27 ایول به رادیو آزادی گفتند که نخستین پرواز ساعت 9 سحر فردا از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه صورت میگیرد. با گفته منبع مدت پرواز میان دوشنبه و سمرقند همگی 45 دقیقه بوده و قیمت بلیت 684 سومونی است. پرواز بعدی روز شنبه آینده یعنی یک
ҳафта баъд 4 август сурат мегирад. парвозҳо аз Душанбе ба Самарқанд дар ҳоле барқарор мешаванд ки аз ин қабл хати парвоз миёни Душанбе ва Тошканд низ барқарор шуда буд. дар замони шӯравӣ миёни Душанбе ва Тошканду Самарқанд ва дигар шаҳрҳои Ӯзбекистон парвозҳо сурат мегирифт, аммо дар пайи суқути шӯравӣ ва ҳамин тавр сард шудани равобит миёни ду кишвар ин риштаҳо канда шуд ва сокинон бо душворӣ ба кишварҳои якдигар сафар мекунанд. аммо баъд аз вафоти Ислом Каримов, раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон, равобити Душанбе ва Тошканд рӯ ба беҳбудӣ ниҳод ва низоми виза миёни ду кишвар бекор шуд ва сатҳи тиҷорат ҳам ба сатҳи хеле боло расид. ҳоло миёни бархи аз шаҳрҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон низоми мусофирбарӣ тариқи автобусҳо низ барқарор шудааст. ва хабари дигари мо марбут ба додгоҳ аст. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон ба баррасии баҳси ширкати чинии Ленхуа шурӯъ кардааст. ин ширкат иддао дорад ки коршарикони тоҷикаш бо фиреб корхонаи сурмаашро ғасб карданд. Мавлуда Қаландарзода, раиси додгоҳи олии иқтисодӣ, рӯзи 26 июл дар нишасти хабарӣ гуфт ки ин баҳс нахуст дар додгоҳи иқтисодии Душанбе баррасӣ шуд ва ҷонибҳо аз натиҷаҳои он ба додгоҳи олии иқтисодӣ шикояти кассатсионӣ бурданд. ба қавли хонум Қаландарзода, додгоҳи олии иқтисодӣ то ҳол дар бораи ин баҳс хулосаи худро нагуфтааст ва баррасии он идома дорад. зимнан баҳси ширкати Ленхуа, Азиятур ва Орионбонк аз 2 сол ба ин тараф идома дорад. масъулини ширкати Ленхуа иддао дорад ки корхонаи истихроҷи сурма ки дар мавзеи чойрукдарони шаҳри Гулистон, яъне қайроқуми пешин сохта шуда буд, мавриди ғасби рейдирӣ қарор гирифтааст. Ҷенхуа, соҳибкори чинӣ дар Тоҷикистон, молики ширкати Ленхуа ва маркази фарҳангии Хитой ва Тоҷикистон гуфта буд, корхонаи истихроҷи сурмаро бо харҷи $1 миллион бунёд карда буд. ба иддаои Ҷенхоа, раҳбари Азиятур, як ширкати коршарикаш бо тақаллуби чанд ҳуҷҷат, корхона ва чанде аз моликияти дигари ӯро гирифтааст ва ҳамакнун корхонаи ӯ дар гарави Орионбонк дармондааст. ба таъкиди Ҷенхоа, моликияти ӯ тавассути як нақшаи қаблан таҳризӣ шуда миёни як ширкат ва бонк сурат гирифтааст. ба гуфтаи ӯ, Каромат Содиқова, номтоҷири тоҷик ки молики ширкати Азиятур аст, бо як мактуби кафолатии тақаллубӣ аз Орионбонк наздик ба $1 миллион сомонӣ қарз гирифта онро барнагардондааст. дар натиҷа бонк пардохти қарзи ин ширкатро аз соҳибкори Ҷенхоа талаб кардааст. ва ҳоло меравем ба ҷануби Тоҷикистон. дар вилояти Хатлон дар 6 моҳи ахир дари 561 масҷид баста шудааст. мақомот мегӯянд ки ин масҷидҳо самти фаъолияташонро дигар карданд. тибқи маълумоти расмӣ, дар чанд моҳи ахир шумораи масҷидҳои ғайррасмӣ ки самти фаъолияташонро дигар карданд ба садҳо адад расидааст. аз достонии вилояти Хатлон ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ин тасмим бо қарорҳои раисони шаҳру навоҳӣ гирифта шудааст. аз ҷумла дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ ин масҷидҳо ба китобхона, макони хаётӣ барои занон ва бунгоҳҳои тиббиву утоқҳои кории раисони ҷамоатҳо табдил шуданд. мақомоти тоҷик раванди баста шудани масҷидҳоро ба он вобаста медонанд ки инҳо ғайриқонунӣ ҳастанд ва дар чанд соли пеш ин маъракаи бастани онҳо оғоз шуда буд. таи ин муддат даҳо масҷид дар минтақаҳои гуногуни кишвар баста шуданд ва ё тавре ҳам гуфтам самти фаъолияташонро дигар карданд. ва як хабари дигаре ҳам дорем аз шимоли Тоҷикистон. зане дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба мақомот шикоят кардааст ки кӯдаки 6-солааш барои хабаркашӣ аз шароити бади боғча аз ҷониби мураббияи латтукӯб шуда дар натиҷа садояшро гум кардааст. ин ҳодиса аввали моҳи июн дар боғчаи Андалеби ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вилояти Соғ рух дод. дар пайи ин қазия фаъолияти боғча пурра қатъ шуда ҳодиса таҳқиқ мешавад. Малҳат Қурбонова, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ба радиои Озодӣ гуфт ки писари 6-солааш пайваста аз шароити хоб ва муносибати нохуб дар боғча шикоят мекард. вақте ӯ шикояти писарашро барои баррасӣ ба раҳбарияти боғча расонд, фардо вазъияти сеҳатии фарзандаш бад шудааст. ӯ мегӯяд писарашро вақте аз боғча гирифт ки ӯ аз латтукӯб шуданаш аз ҷониби як мураббия шикоят кардааст. ин зан гуфт писараш то замони ин ҳодиса комилан сеҳат буд ва санади саломатии он ҳам дар дасташ ҳаст. баъди ин ҳодисаҳо ба қавли модар рафтори писар тағйир ёфта, суҳбаташ берабт шуд ва ҳоло таҳти назорати пайвастаи пизишкон аст. худи масъулони ҳукумати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба радиои Озодӣ гуфтанд ки бар асоси шикояти ин зан як комиссия фаъолияти боғчаро
که خصوصی بوده سنجیده است و اما بنابر با طلبات بخطری جوابگو نبودنش به خلاصه آمد که فوراً فعالیت این باغچه را قطع کند، چون که این باغچه طور معلوم شده است در مکان خطرناک جایگیر شده است. ولی شکایت مادر درباره لطوکوب شدن طفل حتما سنجیده می شود، گفت این مقامدار به رادیو آزادی. بینندگان عزیز، این چند خبر بود که من خواستم با شما آن را مطرح کنم و تشکر میگویم که چند دقیقتان را به ما بخشیدید و من همه شما عزیزان را بعد 3 ساعت دیگر در معرفی خبرهای دیگری تاجیکستان و جهان منتظر می شوم.